Gwati mbaru ba kithomo ntere cia Muthara ni bezite amwe guchwantaira nyuma ya Muthara kugwetwa jayo erigite kiri mathomo kaunti-ini ya Meru bagichokaniria kanywani bagwetete ntano cia ringurano cia kurio na anabanthaka gutachukuru kenda guchwa mbecha tabimwe bya itumi binene kithomo kugwantere unibendekithitie aciari gukabira anaba gutigira bate gutachukuru kenda bomba gukiria motoro jao chukuru ntuko ciao kabere mukirimithika no kari muchemanio nejo gatumenyithie nkuruki. Kuringana na mpumi tia kierio kia KCSE mwaka muthiru sub-county tianisti yonthe yari na B-plane yele ake imwe kuma wandie Karamanenge Muthara kumania nonto bwe MCO wandie Muthara Aurelio Murangeri na abwithetie karo na atongeria arimo aciari amana wati mbaruba kithomo ntere ikendo chwera murimo yondawa kinya kethira twina insecurity na mantu yange thinera nene nkuruki nya insecurity ira twinio ni kwatia kithomo kumania ne karoke ngurano amwe na iwate atekana bachukuru ibomwe ba mantu ira yonekene kwithira yakinyelie kithomo muno nterei bana peana mtoto mdogo ati wanaolesha. Iyo ni kupule akiwa mbiki waja hivi kama hawa. Wewe motiari wewe tegeria baurana wena inye obarera nonto ni ana wetegeri mwana wongela koku wena inye obarera bonde nabo baite bakurerie kange bakuongele wena inya ke ekoro eyana paraba kweyochiara na tibitare 24% is teenage pregnancy kana kakale katiambite okinya 24 years tomaende twako tutakura kakongwa katakura kinyoko ewa kana kara nombi no thina turi amwe kana tutiamwe alafu mantone ya kithomo kana kara kakeya kakeya kareya na thina katolangetwe kiongo kiu no tukauchiaro ikamuntu katena maende ya atia yakora bonge ntano tia anabare na kinyaba nthaka baraba utano banyigi muno bamwe baunkumore thine na bangi bata chukuru nonto boitomi mwanya aibwene muno kendagia munda kendo tana mwana lakini kuambia peleka mtoto form 1 ama TVET uko na kuku uko na ng'ombe uko na kila kitu unaanza kusema mwana kaba itegereka muchi inyo mutane na miaka 10 nena miaka 13 miaka 10 kumau aite airwende kumau nyukwe butikoro ilania butikoro kethania butikoro nkumari ikore nyukwe ende burenda inaito mwaila kia kibura wita aiko na bationa na are umbere inyabwe aito mwerera yau yonthe bukwenda moria mantu akithomo ko na iberero batumendoni na ina otintano cia nende tano achithe chiecha December na mwana athire either neretie class 8 kana baba tereri 8 betere mwana athire grade 9 kenda akita secondary kana senior secondary aombe kwithiria otanwa nkuruki bimo bya itumi bingi bichokete kithomo na nyuma nterei royoro kerenda okera baba ibarwere otuko na bathokana na mamia ateo andwera mangereti nkathoma ngaita chukuru kongo ikaetere atia ikathokere kinya nkawa ikari itetonya bukanwa twana tonini kuthengerwa ni arome barakora arome nchamba ikathengera kana inyaka miaka 4 ibwiketwe bou kakwende ini nkuwa uatenteto irio endu twachoka natwe nake community tukaua ikarua itware ne imotono ina arabwetherie boe ne the arabwetherie boe nende tukaomberia kowete Yakobu kana karakati wakae karatia kakathoma hayo mambo basi hayafiki pale station kumaanisha basi yapo na yapo pale yako hapa pale chini na hayaletwi kwa maofisi so basi kama sisi wote ni wahusika wazazi tunajua yao yakifanyika na tuelezani ama tunafunga macho pia basi hata nyinyi mnachangia kwa upungufu wa masomo pandei riwiro mbere atongerie bakendo tukaniria kithomo Muthara no tira moroto ya Murangeri yo witithia kithomo kithira kina mbatia mbere 5 gi county Meru kaite na kame yake 5 iyo kinyanira ende itonjorire iyo
were ayo kaura tokerwa na maitha yayo tora no ntobwa ng'ombe no ntobwa mbori na binge na njo witire aiti yao nio inyake thomo na keno kia wao no kieto kikarukerua sio kuraumiana, not pinpointing fingers like this. Hapana, ni kila mtu kuona ya kwamba ni jukumu lake ambayo hajafanya vizuri, kwa sababu kila mtu akifanya jukumu lake vizuri mambo yote itaendelea vizuri. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.